laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'd. يقول مولانا عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في أحاديثه الشريفة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال عليه السلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثم قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo en yettude hanaɗo yettede on ɗum ko Allah waɗannon ko waɗani en sifa o ndema mo waɗani en ɗo moɓodirgol ka juulirde juula waqtu geeje julde jama. wo kala juulɗo waqtu geeje julde jama ka juulirde baraaji makko hino fota wa naafuɗo feccere jemma. yalla oken nden moƴƴere ɗon. Allah daaliga deftere makko ɓaawo en yettudemo kanko ɓuri handude ko yetta kon wo ande dey julde nden nde laatiki e dow gomɗinɓe ɓen ko farlaadun happaadun ko oler ɗo juulete. waktuji ɗin fof no jogii ko honto juulete ko honto fuɗɗata ko honno lannoyta ko wiyette alwaqtul muhtar e alwaqtu daruri. waktu suɓaɗo on e waktu wonande on jogiiɗo lorra. nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki enen ɗo fof en maaye sen maayi kadi en fof en hasiboyte ko adeteɗen landitoyeede e golleji meɗen ɗen fof yawmal qiyamati ko fii julde nde. wosi julde on tigi nde moƴƴi waray dendagal golleji makko ɗi moƴƴi walla moƴƴinan en julde men nden. si tawi nden ɗon kan nde woñike nde ɓoylike wal iyasu billah waray ko lotti kon boni yo Allah dandu en. ɓe maaki wo assalatu julde nden imadu din ko kayre woni tugalal principal wangal wonande diinakan. faman aqamaha faqad aqama din. kana ñilnuɗo julde nden haray o ñinni diinakan. waman hadamaha wal iyaz billah faqad hadama din. kala mo julde nden kadi yeebori ya andu a yeebi diina ma kan fi honno ko ɗum adeteɗa landitoyeede. farillaji ko Allah farli e dow meɗen kon fof kaka hoore leydi ɗo ɗi farla si wona julde nden. julde nden Allah nulu jibril yo aranne laaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe yaha ka kammu ko ton o farlo e julde nden e juuɗe maɓɓe no andirɗen no waktuji tchiappande joyi. ɗum ɗuytira seeɗa ha lutti waktuji joyi. Allah ɗuytani en golle ɗen kono o ɗuytari baraaji ɗin. Allah ɗuytani en golle ɗen kono o ɗuytari bakkatuji ɗin. sa juuli waktuji ɗin joyi hiɗa mari baraaji juuluɗo waktuji ɗin tchiappande joyi. sa yeebi waktuji ɗin joyi hiɗa mari baraaji yeeɓuɗo waktuji ɗin tchiappande joyi. bakkatuji ɗin tchiappande joyi. barakallahu fi. yo Allah waɗu en timminayɗo ɗi waktuji ɗo. nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe landa ene golleji ɗin fof ko honɗum ɓura yiɗede ka Allah. sahaba ɓen landino golle ko wona gollede kon fop. juulugol, horugol, hajjugol, ittugol zakka, ɗiggal ngol nene e baaba, jokkugol enɗan,
moƴƴintingol hakkunde haɓuɓe kala ko annduɗon ko dewal kon fof ɓe landa ko honɗum ɓura yiɗede ka Allah ko landal labangal ko wona waɗede kon fof ko honɗum Allah ɓuri yiɗude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaabi landino ɓeyni wo ko assalatu ko julde nden ala wakti ha e leer mayre juulugol e leer no juulirte noon golleji ɗin fof ko ɗum ɗo Allah ɓuri yiɗugol yo Allah tawara koye leer wonɗen e juulude ya andu ɗo ko ɗum ɗon ɓura yiɗede si a heeɓi feere ko ɗum ɓura yiɗede si a heɓari feere kadi andu kadi ko ɗum ɓura yiɗede haray ɓaɗodire nga inchallahu ɓe habbinoɗen ɓe hewti inchallahu ɓe wona yeeso ga haray ko ɗum ɗon ɓura yiɗede juulugol waɓutu on kadi hara koye leer makko on say landi ɗon o landi kadi on ene si ɗum ɗon feƴƴi haray ko honɗum kadi ɓura yiɗede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ko birrul walidain ko ɗiggalngol nene e baaba ɗoftagol nene ɗofto baaba ko ɗum ɗon hikkodiri so tawi julde nden feƴƴi o andi ɗum ɗo no yaade ko Allah daali toon ga suratul isa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya joomi mo ñaawi dey wondema watta o rew si wona kanko o watti yeeso ɗo wa bil walidayni yumma mon e ben mon ihsana ko yo moƴƴo e maɓɓe kadi ko farilla moƴƴagol nene e baaba ɓe woni julɓe ɓe wona julɓe yiɗuɗaɓe a yiɗaɓe ɓe welayma a welatama ko ya moƴƴo e maɓɓe joni noon gollal ɗiɗaɓal Allah ɓuuri yiɗugol ngol si julde nden feƴƴi par ce que ɗum ɗon ko kanko jeeyi o watti ɗon honɗum moƴƴagol e ɓe mawɓe ɗiɗo wonɓe saabu ha wodaɗa e hoore o aduna baba en ma ko ɓe kaani o yumma ma ko ɓe kaani ma ɓe raɓɓiɗi o ko ɓe woni saabu ha hewtuɗa ka hewɗa ɗo lanɗo ko laami wo ko laami ko mawɓe makko ɓe woni saabu wari ka aduna ɗo marɗo on ko mari wo ko mari ko mawɓe makko ɓe woni saabu wari ka aduna ɗo gando on ko jangi wo ko jangi ko mawɓe makko ɓe woni saabu wari ka aduna ɗo yo Allah waɗu en ɗoftotoɓe nene e baaba ko ɗum ɗo woni gollal ɗiɗaɓal ngal Allah ɓuuri yiɗugol ngol landiɗon o landi tammal ngal kay ko honɗum si ɗum ɗon feƴƴi nelaɗo maki ko waɗu jihadu fi sabilillah ko waɗugol jihadi fi lawol Allah ɓantora hara nano woɓɓe famiri fewn ɗo jihadi tun ko yawgol fettinoyeɗa na ɗum to woni jihadi ko ya fuɗɗor hoorema taw jihadi araniɗi ndin ko ya eto ko Allah innuma wata waɗu kon hara watta hara ya waɗi jihadi etoɗa ko Allah innuma ya waɗu kon waɗa hara ya waɗi jihadi etoɗa hara o tawarima ka o faalaka ɗon etoɗa hara o hattakima kadi ka o yiɗi ɗon hara ya waɗi jihadi ko ɗum ɗo woni jihadu nafs sa ronki noon hoorema wata noddoygol goɗɗo sa feƴƴi ɗon araka sonnajo araka fayɓe ɓen honno mi waɗani o muqaddima ɗo ko wona e yewtede hande ɗo ko oustad Bachir yewta en ɗo joni ko honɗum ɗo woni ñawore on neɗɗo yeebuɗe nde julde ɗo gollal ɓurangal yiɗede ngal ka Allah en andi ko julde nden ko ɗum nela sallah sallam lannano ko ngal ɗon kadi adeteɗa landitoyede yawmal qiyama si a maayi joni noon sa yeebi ɗum ɗo bonirima ko honɗum woni ñawore ma a woni kefeero a woni nafiqijo ka woni fasiqijo ka yalti ka nder l'islam hare ko réponse ɗo woni ko nanten joni e juuɗe oustad Bachir ina toro Allah yo Allah hawrindimɓe ko yaadi e deftere Allah e sunna nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wassalamu